Arita njira imwe ya kugaciriria mathomo ma nathari kaunti-ini ya Kwale, Ruhonge rwa githomo kia nathari ni rwambatirie mathomo kuma gikiro kia nathari nginyagia gikiro kia mathomo ma muthingi, mugaru na uria gukoretwo hau kabere, niguo kwe ciana nini muthingi mwega ki mathomo. Murugamiriri munene wa mathomo ma nathari kaunti-ini ya Kwale Abdallah Bila Shaka oigite gitumi kinene gia kwambatiria mathomo maya ni kwe ciana nini muthingi mwega wa mathomo maria mari mahotithagia gwika wega mathomo-ini ma muthingi na ma secondary. Tumepata ni kwamba zaidi ya 98% wanaenda darasa la mwanzo. Hiyo ni achievement moja hapo. Na wale ambao pengine wanabaki nyuma ni kwa sababu moja ama nyingine, ambao pengine ugonjwa, distance ya mashule na mambo kama hayo. Lakini zaidi ya 98% wameweza kuenda mbele. Bila shaka oigite arutani ya mathomo maya hamwe na arutani ya thukuru cia muthingi magukorwo makiamukira mathomo kuma thukuru-ini wa Agikira University. Watoto wetu kutokana na ufundishaji bora wa walimu ambao wametokana na mchango wa mradi huu, tunaona kwamba wengi wanatoka nursery school wanaenda grade 1 ama darasa la mwanzo kwa ule muda ambao unahitajika ama umepangwa. Mwena-ini wake murugamiriri wa University ya Agikira Lugala oigite mutaratara unyititwo mbaru ni thirikari cia kaunti ya Mombasa, Kwale na Kilifi o undu umwe na mathukuru matiganite kuria makiria ma arutwo 120 matanyitwo kugunika. Tumefundisha walimu kwenye shahada ya pili ya uzamili, Master's Degree in Education. Tulitoa scholarship kwa walimu 20 kutoka kaunti za Kilifi na Kwale na Mombasa, na wanafunzi 20 kutoka Uganda na wanafunzi 20 kutoka Tanzania. Kwa hiyo wanafunzi 60 walikuja Dar es Salaam kwenye taasisi ya elimu ya kuendeleza elimu Afrika Mashariki na wakapata hizo degree za masters. Hadwini Hakameme TV mohoro gitau, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Gathugu.